Sala at grasya ning kapanayan, nganing kasalukuyan na panahon ning kasakitan. Maulagay sala, potang madalumdum. Maulagay sala, potang emo akagit masalese. Maulagay grasya, potang masikan, ing kapikakunuan, ampong kapanayan. Kapasyagta mo, ing mas maya pa yung daratang. Kasanting na po ni kapampangan Kaya English, hope. Bala mo, sigarilyo yan Kaya Tagalog, pag-asa. Bala mo, weather station yan Pero kaya kapampangan, kapanayan. Imbunin na po sabihan ni kapanayan, literally, ating pandaratang. Ating kang panayan. Ating kang asahan. Nga na pong nitang meto nga philosopher, lagyo na Gabriel Marcel. He's a French modern philosopher. At inyang meto nga libro, title na po, Homo Viator, The Journeying Man. He described hope. Nano yung kapanayan? Ano ang pag-asa? What is hope? Nga na po, hope emerges in a situation of despair. Hope is beyond disappointments when many would have given up, but those who have hope will not. Ing kapanayan niya pinya lultoya, potang deng aliwa, susuko na la. Potang madalumdum ing kabilyan. Potang mangay nano reng aliwa in despair. At potang deng aliwa, sinuko na la, ika, makatalakad ka pa rin at lalaban. Kapanayan, king masala at masaya. Buriga pong palitan ng tema ng kikatamong nobenaryo. Kesa po kesa sabihan tamong sala at grasya, yang kapanayan busaling panahon ng kasakitan. Buriga po sabihan kaya kayo sana ibaligtad tayo. Kaya busaling panahon ng kasakitan, ing kapanayan magdalang sala at tula ating grasya yang magdalang sikanan. Malapit na po ing sala. Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost. To fight and not to heed the wounds. To toil and not to seek for rest. Labor and ask not for reward, save that of knowing that I do your most holy Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should.
count the cost, to fight and not to heed the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and ask not for reward, save that of knowing that I do your most holy will.
Tayo ing Calimang Dominggo ning Karaniuan na Panaun. Panandaman tayo puing presensya ning ginubusal tamo. At ban maging mabungaya at makabaldugan ning kakatamong kapag masosyan. Agkatanda kayong makisanmetong karing panalangin at pamagkanto. Ding intensyones kaniting misa, kapasalamatan dari Sandra Chodoro, Rodolfo Harin, Lourdes Ramos and family at Remedios Garcia. Para king makapasubaling kapag nasandari, June C., Jose Pepe Hizon, Lilian Tapnyo, and Beg and Aya. Para ka ring magmasusi king Aldorang Kebaytan, lalong-lalo na di Angelita Luat at Albina Villanueva. Para ka ring malagwang kapaldanandari, Aldex Angeles, Joel Miklat, Angel Bautista, Juanita Wright, Herald Kaasi Manalese, at Edelwina Dizon. Para ka ring maldang kaladwaking purgatorio, lalong-lalo na di Alejandrina, Alejandro, Anselma, Rosario, Juliana, Marcela, Jose, Agustin, Amelito, Catalino, Macario, Leon, Aurea, Ignacio, Sotera, Felix, Isabel, Fred, Antonio, Jonicia, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Raquel, Lilian, Dennis, Pablo and Lucia, Arcely, Alberto and Regina, Arsenio, Salvador Jr., Salvador Sr., Fermin Sr., Fermin Jr., Marquita, James, Roberto, Jesus, June, Mario, Arcadio, Picencio, Renzo, Catalina and Ireneo, Emilio at Purita, Satoshi, Adrian para king first death anniversary na, Danilo, Bonifacio, Serafina, Vincent, Alvin, Marcosa, Lolita, Josephine, Reynaldo, at ding maldang kaladwo king purgatorio. Ing mas sponsor tamo po ngeni yapining St. Jude Chapel. Makiabe tamo po ngeni king pamagkanto king dalit a pamuklat. Kilagyunig pa, puning anak, puning Espiritu Santo. Amen. Inginuman tabi kay kayo. At kaya antimo. Mayab ayabak po kay kayo nga. Maya pa baku among. Ban kanita magitang karapat dapat marap at miyampang kaniting banalamisa manahimik ta sa guli. Ganakan hindi patantang kasalanan kimi labas at manyawad tawad King Diyos.
Agdanagnan ngeniyag kastamuing kapanisyan, magkumpisal ko, king Diyos sa may paitutu, at kay gayo kapatad, ulimi ka sala kong bina, ingisip paman dapat, may liwang kakulang. Ulinit at panigapu ka Santa Maria ang Kaplan Birhen, karing sablang ang elam pong santo, at kay gayo kapatad, panalain niyo king Diyos sa ganutam. In Diyos sa may paitutu, pagaluan na katam, at kimpapataw daring kasalanan tam, dala na katang sana kimjelang angga. Amen.
Manalangin tamo, O mapamakallulu at malugod na Diyos, inyang Yesus inulo ring masakit karim yayaliwarang kapanandaman, bilalag na ka anting meto nga Diyos ning biye at tula. Bustan mong ilako na ke kami, ing sablang dewakan, ing takot at sama. Katmuan mo kami king mapaglunos ng lugod at panalala. Bani kami man atok yan miyang matad, king pakayap ng upaya karing sablang manandaman kasakitan. Itinganadwan, kamulatan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang ibat, king libro ng Hob. Ihob migsalitayo, nga na, ing biyenawa ning tao keti sulip, namu kalupa ning biyening metong ayalipan. At ing panahon na, mimigit, king panahon ning metong kaupahan. Kawangis ning metong ayalipan, amawang salilong, o ning metong atalapagobrang alang isipan, nunemo ringupan na. Salasali sila ring bulan, ayalakong pekinabangnan, nunemo imbunga ning lungkot. Alakong apala, nune pawang puyat at tangis, kabang makakira ko nga kong mimisip. Bakit pa kaya sumala? Kabangon ko nga ko namang mimisip, kakaba na naman ni Aldo. Ala kong karatunan na loob, pati ngapon. Dingaldo ko masalusula po, king kasangkapaning maglalala, at magugugulang alang bitasang likwan, apanayan. Ganakan nyo, metok namong pangisnawa, mapatad na, ing biyeko. At ding mata ko, kapilan man, era na, atangalan, ing tulaha. Ing amano ning Ginu. Salamat King Diyos. Puryan niya ing Ginu apakayap karing sugatan a puso. Puryan niya ing Ginu apakayap karing sugatan a puso. Puryan niya ing Ginu mayap ing dalit kapuryan king kekatang Diyos. Masanting at masampat ing puryan niya tatalakad ning pasibayo ning Ginu ing Jerusalem. Titipunan o ring memale ng mengawse karengalwang bansa. Puryan niya ing Ginu apakayap karing sugatan a puso. Pakayapa no ring mebigo at bitbitbira no ring sugatda. Balo na nung pilanlo ring batwin at awsane ing balang metong king lagyuna. Puryan niya ing Ginu apakayap karing sugatan a puso. Masikanya at mayupaya, ing kiyakatang Ginu, ing kabyas na emo asukdan, tatalakad no ning Ginu, ring mga dakurak, at babagsak no king gabon, ding marawak. Puryan niya ing Ginu apakayap karing sugatan a puso. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pablo, Karintao, Corinto. Ala kong matulid, magmaragol, lipat ning panaral ke, ing mayap a balita. Makautos ka ko, ing manaral, miparusan ko, nung eke ipanaral, ing mayap a balita. Dung depatan ko, ing obra ko, king sarili kong kaburian, ating kong asahan, mibayaranan ko, dapot ulining daraptan ko, antimo katungkulan. Mga baldugan king iti, obrang peniwala ning Diyos kako. Uli nita, nanong bayad ing panayan ko, alang aliwa, nune ing pribileyong makapanaral, king mayap a balita, aalang bayad.
at ema kidwang king karing katuliran, ku king obra ko para king ebanghelyo. Tawa kong timawa, naalipan ning ninuman, dapot gagawan ko ing sarili ko, aalipan ding sabla, ban makayagyag kung dakal ataw para kang Kristo. Karing may na king kasalpantayanan, meging may na kung kalupara, bako lang ayagyag, inya gewa kong sabla ing sarili ko, karing sablang tao, bakong ayagyag ding mapilan, king makananumang paralan. Daraptan ko iti, uli ning ebanghelyo, bakong mirakayanan, king kanwanana. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dela naloring kaya katamong kapanamdaman at pibatano ing sabla tamong sakit. Ginoo mantabay ake kayo. At keko ang timuri. Pamipasyag king may pabalita agpangkang San Marcos. Ligaya keko o Ginoo. Kalakora king sinagoga, tinaglusla ri Jesus king Baleri Simon at Andres. Kaya beri Santiago at Juan. Makarate king matas sa lagnat kanita yung katuwangan ng Simon at sinabi rin agad kang Jesus. Lepitan ng Jesus, telanani gamat at seupaning tinalakat. Kanita mo rin, likwanin ng lagnat, ing matuwang babay at iya ing migsilbi karela. Inyang silim-silim na limbog ni ingaldo, ring tao delaro kang Jesus, ding sablang masakit at alit nan ding demonyo. Ding sablang memalen mitipon la, king tulid ning pasbul ning bale. Pe pakayap no ring dakalataang masakit, maki miyayaliwang kapanandaman. Pe na binala naman ding demonyo, ayena pe paboren migsalita, uling balura nung nino Jesus. Ganingaldo po, mi bangun ni Jesus, mintaya king meto nga lugal at tahimik, luwal na nimbalen, at karinya menalangin. Penintunderi Simon ang ponding kayabena, inyang ikit de sinabira, panintunan da koring sabla. Dapot Jesus nga nagarela, kailangan tamo namang munta, karing makalapit na balen, bakong makapanaral mo naman karela. Iti, yung sangkan ng pamaglako ko Capernaum. Inya, linibot siya kay mabilog a Galilea. Manaral niya karing karelang sinagoga at panabino ring demonyo. Kapadading mayap na balita ning kaligtasan. Kapurian keko o Kristo. As usual, we pray the invocation to the Holy Spirit before we begin our reflection. And we pray, come, O Holy Spirit, come, by means of the powerful intercession of the Immaculate Heart of Mary, your well-beloved spouse. Amen.
nung pe kirandaman niya pong miyamazamas, yung kakatamong gospel reading for today, o ini po yung apansingan tamo. Lalarawan ng San Marcos, yung ginutang Yesu Cristo, at yung taong super busy. Ang timong taong always on the go. Ang timong taong workaholic. Kini pang mumunang amano, kalakora king sinagoga nga na. Nanuwaring milyari king sinagoga. May naralya ka rin. May patingas-ngas lapin din tao king sintinga na ning kayang pamagsalita. Kaya ba't within the congregation, ating metong alipnanan ng demonyo. Apansinga niya naman ng gino iti. In-address ne ng gino. Iting taong alipnanan ng demonyo, pe pasulapone ng demonyo. Kining taong alipnana. At nga ring tao, wow! He speaks with authority, ngara. Even the devil obeys him, ngara. Kaibat na nitang insidente ngay taking sinagoga, mintala kimpi bale-balera, mintaya kimpi bale-balera ng Simon at Andres at Karin. Sinabi re, kaya na ingkatuwangan ng babaeng Pedro, malibubya king lagnat. Digpane ning COVID nga nawari nung gamitan tayong present term na nitang yan yung panahon tamo. Digpane ning COVID. Super lagnat ing may digpa kaya. Nung inya, yung ginutang suguslipitane, inatsyat na yung kayang gamat at telalane gamat ining babaeng matwa at telakad ne. Yo, ing lagnat, sinulapo. Likwane, ing matuwang babae, at nga na ning kwento, anyang milakone lagnat, migsilbiya karela. And then in the afternoon, anyang silim-silim no, dahil araw kaya rin dakal at taong masakit ang pungadip ng demonyo. Deti man in-address na la, si kaso na la. Deti man dakal at taong linapit kaya, itang silim-silim mabengi, penigobra na la, inulo na la, pagalinga na la. May tutod diyang sinaguli. Kaya ba nanita itang bandang lastres na ningabak? Mintaya keng libliba lugar, anong nuya menalangin. Kaya ba't na nita o ita, the following day, minentra na niya naman, para bang kanita manuluya. Karing masakit, ampon karing alip nandang demonyo. At ikwano ngang alaganasan ding baryo na ning Galilea, king kayang pamagobra. Wini po, nga kakitamo ne po, Jesus, who is super busy, Jesus, who is always on the go, Jesus, who is so alcoholic, king Laguna, ning kayang misyon, abinyera kaya, ning kayang igpa. Bala mo wari, uli ning rush adatang, kining pamaglarawa ng San Marcos, bala mo alana yung bukas, bala mo saguli mo yung panahon. Wapi naman po, nung pitutuliran, he had only 3 years. Puwari nga na ning kwento tungkol kaya
Karing king Nazareth, he stayed there for 30 years. And then after that, he went out of Nazareth at Migsilbia king publiko at balutamo ing serbisyo na ing kasuwan again apana king publiko took him only 3 years. Nyapin nga tamo his 3-year public ministry. Kilom na ning at lumbanwa nung baga kailangan niya mayari ing kayang misyon. Uling towards the 3rd year na ning kayang publikong pamanyuyo o ita marap ne kaya ing kasakitan ampon ing kamatayan. Anyapin keni San Marcos lalarawan yan timong super busy, always on the go, and a very workaholic person. Kini pong istorya ng San Marcos, adindam tamo, two things stand out very clearly. Number one, the first point is, anyang pasalupawan ing COVID, kining katuwangan ng Pedro, na nang maging reaction na ning matuang babae. Anyang mesalese kabilyan. Migsilbia karela. Marahil, ining matuang babae, migluto yung pamanganda at kaibat sinuyuhan nala. King malagong salita, istong dininanag ang blessing ning apong Ginoo, dapat ang reaction mo, reaction niyang mitmong kapasalamatan. At yuke ka, nung nano ang ugis at forma na nimpahi pasalamat mo. Limbawa, deng aliwa, o tang karelang anak, mi pasalya kem board, o mi pasalya kem bar, ingagawan daw mag-celebrate la. Magtaulo, mangumbirala. Dahil aliwa naman, nung alimbawa, tinudyang wedding, ang gagawa na, kingenabalo, rin kayang bitis, daralare, kempisamban, at manalangin niya. Niyayaliwang klaseng pamipasalamat. Potang panandaman me, ang bendisyon na ning Diyos, abinyena keka. O ini po yung first point. Ang akupin, that stands out in this gospel reading. And number 2, yapining lipat na ning kayang kabisi. Lipat na ning obrang dakal. Kakaligtaan, kakalinwan ning Ginoo ing manalangin niya. Manalangin niya. Ka-very visit na. Nga na kini tang aba kamaranon, nintaya king libliba lugar, anong nuya may kipag-communicate, anong nuya may kipag-text, king kayang ipa, bang kanita, di naning strength, bang kanita, abitasana nung nano'y susunod a dapat na panggawan. Lawin niya po, kaibat ng menalangin, anyang lepitan de rin kayang alagad, ngarang nagsalita rin alagad, Lord, panintunan da ko po rin sabla, ngara. Nga naning Ginoo, tiya mo alam din dam, tara nga na, untata ka rin aliwang baryo. Karin kailangan ko naman manaral, magsalita, karing kailangan ko naman manulo at karing kailangan ko naman manabing demonyo karing karelang alipnan. At nga nang nagpupus ning katang ebanghelyo ikwanong ang alibutan ding baryo ning mabilog a Galilea. Manaralya karing karelang sinagoga at panabino ring demonyo. Tamburin sabihan, keng kayang pamakipag-ugnayan, keng kayang pamanalangin na,
king kayang ipa, he was directed accordingly. Agpangking kaburianan ning ipa. Linibot siya, king mabilog ag Galilea. Karin, penaral ni, ing mayo abalita. So, imburi na pong sabihan kay kataming second point, kailangan ing panalangin must become our priority in life. Number one niya dapat, hanggang no ka pa antika busy, hanggang no ka pa antika workaholic, kailangan i-connect tame pa yung sarili mo kay Diyos. Early in the morning, kailangan manalangin ka. And then, towards the end of the day, manalangin ka. In between morning and evening, itang obra mo, yapining kaya kang action prayer. Yapin po, importante yun, ing panalangin. Yan pong adwang puntos sa rin, masasambitla at magningning ne po. Kining gospel reading, ila po rin kay katamong timalaran niya masamas, talingtingan, pakaisipan, at i-reflect niya masamas, na potang number one, potang benendisyonan ka, ni nga pong for the many blessings that you have received from God, nga nawari, what do? You thank Him. And how do you thank Him? You serve Him. Number two, although you are busy in your life, you are such an alcoholic person, you are always on the go, take time to communicate with God by praying. Amen. Talagad tap. Sasalpan tayo po, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, dinalang kibarwat yato, at kang Jesucristo ng anak ng bugtong ang ginutamo. Pinaglikling upayang banalay Espiritu, mibait ka Santa Mariang Birhen, dinasalalam ng upayang Ponsyo Pilato, mipako King Cruz, metet mikutkut, tinipayang ka ring mete, ikatungal dosi nubliyang mebye, pepagkasya banwa makalukluk wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mukom ka rin magbiye ang pong may amate. Sasalpantaya ko, King Banal Espiritu, King Santa Iglesia Katoliko, King Pamis sa Makding Santo, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasablirang Mering Mete, at King Be Alananggo. Amen. Dalatala, King Gino, ting sa belang tao mangailangan kaya kilub at luwal na ning Santa Iglesia. At nga tamang makibat, king balan kayo doon ang Gino, pakayapan me, ingke kang balayan. Itangan po. Gino, pakayapan me, ingke kang balayan. Para ka ring sablang magdulap, king Gino, ay ema kibalo king keyang lagyo. Para ka ring sablang balayan, asasamba king Gino, lalabding niyayaliwang lagyo. Manalangin taking Gino. Gino, pakayapan me, ingke kang balayan. Para ka ring sablang sasyo, king Gino, king karelang kaligaligan, at para ka ring dakal amisisinop, king karelang kasakitan. Manalangin taking Gino. Gino, pakayapan me, ingke kang balayan. Para ka ring alang bulad, king karelang kalungkutan, kasakitan o ketwan, pait a panandaman at pamanangging mamatawad. Manalangin taking Gino. Gino, pakayapan me, ingke kang balayan. Para ka ring kontemplatibo, king Santa Iglesia, amanalangin king lagyo ring taong maralas mangalingwan, maus king Gino. Para ka ring sablang apostol, ami pabalo king Gino. Manalangin taking Gino. Gino, pakayapan me, ingke kang balayan. King meto nga pamak, kisamak, king lugod, karing Kristiyano ring aliwang iglesia, at kayabe ring manalangin king Diyos, karing tutong dakal aparalan, manalangin taking Gino.
Ginu, pakayapan me ing kekang balayan. Ngeni, aduan tamo po yung sarili tang kapagnasan. Ginoong Jesus, pasalungan mo ang kamalay at ikay kami ang komunidad kay pamamayanan sa Lacap, karintay kami para sa pagpapatay at higit mo kayong itulong yan kay Nether Nether Pekat o Pilumig Mangga kay Lacap. Amen. Talakad tapo. Tanggapan saning Ginu iting daon karinggamat mo, king ikapurit kaligay ning kayang lagyo, king kaya katang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Dari